تماشاوان نجا بله مگو عبدالرحمن گک روزنامه‌وان براستی روزنامه‌وان کی گله کی گرینگ حواله می بخیراتی سرچه راتی عبدالرحمن ها براستی مگله کی چتن کوته روشلات ایران نویسند مخواند بارم 12 روز ما بوی دوی 12 روز دا چتن کو لودر تدید هم نویسند هم کشاند براستی گله کی زحمت و متخوازن مباسه واجب کن لسری دا تنویسند بوجلی از دخوازم کسین کومه تماشاچی بکن جاردن ویا بیسن جبل کو لگورمن تکاره کی گله کی گرین کر و وقت روزنامه‌وانک دمکو امبریج درن چتن کو تکرین گله کی گرین بون گله کی نوچین ته دروجه ودا جی خو گرتن و نین کو تکشاندن هری داویش خو کمال کل کو گله کی دورنینه دن روز دا به نوچگی هنیت براسی هم گشتن راستیا دیس هجی چته کسا درکت هولی درباره روشلاتا ایران دا آگاهی براستی همو کزیزانه هنه کی زحمتن آنجا آگاهی کتن بردسته می ام نکارن سر راست بکن آنجا چخوا سر راست مروف نکاره خوب گیجی نوانا هنه که ام باسا چوینه تبکن چوینه کی چابو بریاره کی چابو کرم که ام تگو تعرف کن يعني شازدي إيلوني جروجاكو جينا أميني جباجار سقز بو لتحران دماكو جبو جاريتشو وتحران مالباتا خدا هاتبو كشتن و پشتی دفن کرنا و حیا ایرو لسرانسر رجلات کردستان و همه بیجه لحمو ایالتین ایرانی خو پیشاندان هنه دست پیک اصلا سدما کو من خواست از بچم و لور راست چابدریا راستیه بکم جبر نوچین نراست بو یعنی چونکی چاوا خو پیشاندان دست پیکرن رژیم ایران کوتا دانی سر اینترنت و گلک مال پراستن کرن و تکلیه ام ببیجن ایران و رجلات و دنابرا جهان ده قد کر بوی آوایی جبر ویجی ایران و رجلات گلک کم نوچه بلاو دبون دیمن کم بلاو دبون و اف نوچه و دیمنن گو بلاو دبون جی گلک جاران برواجی دبون یعنی هر کسی لگوری خو شیرو ودکر روزنامه‌گر جلور نکاربون به حسانی بخابتن لوران زاننج روزا کو اخو پیشاندان دست بکنه حیا نها نزی پنجی حتی بلکی زیاده تر روزنامه‌گر هاتنه گرتن و گرتیگاه هندنه هر وها هر دو روزنامه‌گرن جن ینکو کرن کو دنیا عالم به مسئله جینا امینی بحثجی هاتن گرتن جبر ویجی یعنی راست راگهاندنا آگاهی و بویر نور جهلا روزنامه‌وانه کی و گرینگ بو اجی د فرقوی گرینگی ده بوم جبروی من خواست از بچم و بریاره خوشم بوی آوایدا لی تبی تشتی کو جارنا باندور سر بریاره مرف ددن هنه یعنی ترس کلجان تبدناوا هفده چونکی در دور مالبات هر تشتناوده لی تشتا مهم دور ده تنه یک کاروی روزنامه‌گری دمینه یا دیمین جی ام ببیجن تنکرنا وان دنگی ور يعني درخستنا ام ببيجم بلند كرنا وان دنگي ور جبوا جرينج تشدبا جبرو يعني ايران ددمن كو اسايد بوجي جبونا توريستك جرزي يعني جيكي خطرناك بلا شوبو مزبرج يعني 2015 حجده بو از باورم هريدا و از شوبو از دجار بري شوبو لي دوان چاغان دجي يعني الجلگو پفچون و شر و خو پیشاندان تنون دیساجي گلک کسب خطر نیزی چون امروی ورده بود ایجا افجار هی خطر تر بو لیل گلوی خطریه جی راگهاندنا وی راستیا جور گرینگ تر بو جترس و خوفا کومرو اسیر دگره او تشتا هری گرینگ جی یعنی چیروکا اوقاس کسین کو دوان خو پیشاندانان ده جبو داخوازین مافین خو تینه کشتن نیوجود مینه یعنی گلک جمع چیروکن وان نزانه بداخوازن وان نزانه سدما گرینگ کو کر از بچم رجلات کردستانی و ایران اف بو دیسا او زیمارو ام ببیجم بانگین وان مالبات السر گورن زاروکن وان پر تاثیر لمکر وکی کو الدنيا عالم جدا جوان را كورو لالبه يعني من حيسك اوساب مرتشي وبراستي واوقاس ام بيجن راغهاندن نافنتوي هناك دكارن خو بيجن هرجي
لی روجلات کردستان و ایران کم کم خودگیجینن و جوان در راست جناوا گل بلاف دبه کم بلاف کن یعنی هر کس لگوری برجواندی خو بچکی لوی مسئله دنیره چون جذبارم ناچن ناف گل بلکه جدور با سر تلفون چه دبه و دیسا يعني الجور هركس مثلا ببيجن هن تلفزيون مخالفين ايراني هنا لدربي ولات لدربي ايراني الدياسبورا وشان دكن لي تن الجوري برجواندي خو الجوري ام ببيجن اليجرين سلطنت خوازانا اليجرين شاه نجبونا جارك شاه ور سر كار بروباغندا خو دكن يعني افيك دبا سدمكو او داخوازين وكهويه كوجناوا حمو ايالت ايراني بربلا دبا بخت چرچوبه کدنا یعنی جبروی چوناور جبو من پر گرینگ بو و از چوم راسته بترس بخاطر از چوم لی پشتی کو من وان مالباتن کوزارو که وان هاتنه کشتن گهداری کر لبرینداران خو پیشانداران مگهداری کر جاره کدن من فهم کر به گرینگیا کومروف نوچه لجیه وی یعنی بویر لجیه وی بشوپینه جاره کدن من فرق هیس کر و بوی آوایجی پشتی از وگریام من وقت حشت بشاد آژانس مزوپوتامیا ده او چابدیری و نویس و هرپیوین خوش. بگه لکی زمان آجی زاتم از بار کردی به انگلیسی. بلش خو مال پرا مدد آژانس مد نهاجی کسی گو بخوازه بکه آژانس مزوپوتامیا به هر سه زمانان يعني بكردي انجليزي وتركي دكاروانو تشيان بخوينا وروجنامه اغوس ورغري ارمني كر مثلا باكرات استوكيان مالاوي جاوا او غاريا هم بيروس كر هم جي روبلكي ساغ دروبل ارمنيه روجنامه اغوست ورغر كر انا ف بچند زمانا ورغر كر باسبانيولي بالماني وبلاف كرن وقالك كسشي يعني غاريان بفي اوايد مال بري خود روجنامه خود جيدان ويك يعني شام هر حشت بشي هرو بخوندوان خور بار وكر يعني او ريزنويس راست چاودێریە ڕۆژنامەگەرێکی ji ئیران و ڕۆژهیلات بوو و هەروها ڕاست داخوازین وی gelek و ev dimehûnî ve li kolanan bû. Ji ber wî jî gelekî giring bû û ez bawerim wî giringiyê jî dît gelekî binav deng ji bûn gelek kes dema ku nûçeyên te derketin ew rêzenivîs derketin birasî gelek kes ji me jî pirsin. Li wir çi diqewime me dît çawa nivîsandiye çawa çiye bi çi şeklê çiye birasî ew پر باندور کر از صد بینم لترکیه جی لکردستان جی لگلک جیاج براسه جی هیچ از باورم کسین کبترا بکوین تکیلی و هفویم بکنو تا دعوت تلویزیون بکنه گلک چیپن نه نکی ام تو چوی براستی تجی باز کر دروشه کی گران و دروشه گلک زحمت چوی راسته دمن بوریجی زحمت ولی دوی دم بدش برکو خو پیشاندان هبون زحمت تر بو دما تو الوتر السر کار بود تو چی و داره چتک دنیز باورم درکت ولی هنر که از خوازم ویا تماشاوان مبیسن و داره چی دقیقی دما تو چی تجدید سریدا باشه هنر که امروز باسا مالباتجی باشه باسا سرقز و جنامینجی بکن. بله یعنی براستی پشتی کو جدریه سینور مروف در واست به ایدی مروف هست که کو لوی باجاری تشتک نوکی بریه چونکی هر کسی که کو اون پر تکلیداتین پرد اخفن یعنی بین خیراتنا و دکه راست بحثا وان بویر و چالکین کو ایران و رجلا دست پیکر ندکه یعنی اصلا ده روجوا حمو نفرین رجلات و ایران ده او خو پیشاندان هنه جبروی کیجی او خو پیشاندان افجار نشنوان خو پیشاندان بری یعنی من درزنوی سدجی باس کردم گلک میناک دهاتن دا این 43 سالن تمنی و رژیمه ده gelek cara xo peşandan hatnel darxistin li xo peşandanın heri mazın bahsa xo peşandanın 2009 و 2019 dikin li ev xo peşandan tenin lihin ciyasi nordar bun yani minak demaku beşeke civake radbe ser piyajbun hin da xwazan tudneri beşendin jbu ve laqayt minin yani tevli ve beşenabın yan navend rabuye serpiya derdor bedeng maya yan derdor rabuye serpiya navend bajara bedeng mana li evcar net tişteki bi virangiye ya evcar denge ki ku je sakız belend bu duruş meke ku jber
سری کلکا گورا جینا امینی برز بو و بلاو بو کجن جیان آزادی بو ها بجاره که مروان دید کو لسرانسر روجلات کردستان بلاوی و پشت رجی پیل به پیل بر به همو ایالت ایرانی و بلاو بو تشتا کو افجار وان چالکیان با خو پیشاندانان جوا خو پیشاندانن بری جداتر دکجی اویه که یعنی جاره یکمه کو همو پیکاتین ایران و روجلات کردستانی جبو یک داخوازی داکتن میدانه اف داخوازی نه داخوازه ام ببیجن تنی سر وکرنا جنایه یعنی گله کس و دورده سینوردار دکن لی مسئله نه اوه مسئله او ایریشا لسر رومتا یک بیک هر نفره کی ایران و روجلات کردستانی و انسان او کسین گودات کرنه کولانان جبونا کو او هیزا حیا ایرو ایریش و رومتا وان کریه تیک بچه لبر خوددن افقاس کس جبو وی که تیکشتن هکنا سروکرن تنی بشکی وی که یعنی سروکرنا فیزیکی انسان نخوازن سدما بلابونه جی دو اویه که سدما یکم کو بر بلابونه وی جی اویه که یعنی بفکرن حیا ایرو نجاره یکم اگو لروجلات کردستان کرد رادبنه سرپیا گلک جارا کرد جبونا بن پیکرنا مافی خواه داکتنا کولانان جبو کشتنا گلک جوانان داکتنا کولانان مشل دار خستنا حتی دوا خو پیشاندانان دهاتنا کشتن اما اون دنیرن لی یک ایالته که ایران جی جبونا دنگ کردا زیدتر به بهیستن خو پیشاندان نهاتنل دار خستن لی افجار نو صابو افجار هر ایرانیک هر فردکی ایرانی فرق کرکو aslında jiyana wanji peşaroja wanji wekwe jina emini dibin xatareye kamazın deye u ev jwara bu bahane ke kuwi denge xo zedetir berz bikin tişta ku kir ew vi dengi berz bikin u tevli vi dengi bikin ji ew duruşma ku edi bu duruşmeke navnetewi bu duruşmeke gerduni ew jin jiyan azadi bu yani min de rezanvisa xo da ji bas kir bu eşin کو روجلات کردستان و ایرانی هر یک جوان کشاندنه ایشن کولکتیفن یعنی تو نکاری ببیجی کرد ج بلوجیا کمتر یعنی بلوجی ج فارس ج آذر ج عربا عرب ج فارس کی ج رزه کمتر یعنی زیادتر ایش کشاندیه ایش یوان کولکتیفن بنابا وی 43 ساله و رژمه ده و اف ایشن کولکتیف شی دخوازن به هشمندی که کولکتیف بجبرینن وان ایشان وان امبیجن برینان به هشمندیه که کولکتیف بجبرینن او هشمندیه کولکتیف جی دی دروش ماجن جیان آزادی دی تمثیلیتا خودید جبروی افقاس بربلا بو اف دروشم و هر نتو بزمان خو وی دروشمه برز دکه و در وی دروشمه مل به مل به نتویندن را به اولندن را به باوریندن را به چینندن را تی جمعه بو دنگ خو بلاو دکه تشتا گونها رژمه د ترسینه جی اوه çünkü yani tiştago rejime de tersine evet çünkü rejim de peşandan berin yen Kurdan da yek argüman bukardani ev jehla hezin derve ve tene provoke kirin ev dixwazin İran berbelav bikin parça bikin ev argüman dikir ku her nefereki İrani lehemberi van zulma ser Kurdin rojhelat بيدنگ بمینه اره نکجی بيدنگ بمینه به بيدنگیا خو اوان پولیتیکایا اره بکه لی افجار اف ارگومان رژمه تیک چون همو گلن ایران کرن کو اف ارگومان تیک بچه بارم لپیران شهری تنویسی بو چالاکی بجن چالاکی پشتی کجنا امینی تیک کشتن روزک şunda çalaki despet ki ez belki niviz gele ki bu ko livedere dema ku çalaki despet ki blavkek 16 sale despet ki o dema ku el bokan bu despet ki evji brasti dema ku mkhun hezeki damın yani ke lavkek brasti tani 16 sali o duruşma jiyan azadi çalaki despet kirin livedere لهمبر رجمي براسي او هيزك جدا مروف وكسن ودرجه بترسم براسي لقال كو رجمه ودر ناستكن تزاني ايجو دستبيك جبونا جينا اميني ايش او دلي خدا هيس كرن او دايكن كو زاروكن وان جهل رجمي بهاتنا كشتن
او دایکن کو زاروکن وان لچی دناوا رفن گریلا ده جیانا خو جدستانه او زاروکن کو او دایکن کو زاروک وان هاتنه برسکرین او جی وکی دایکن اشتی پناست کن وان دایکا لسنه درس پید کن اصلا جاره یکم پشتی کوجینا امینی ته دفن کرن او دایک خو پیشاندانه که لدار دخن پشتی جینا امینی ته دفن کرن بروژه که لبوکان چالکی تل دار خستن نشته جهن وی باجاری تف لکولانا لجاده فرمانداری کود بجن یعنی لجاده کود چبر قیمقامیه کوم دبن لی بی کود دروش مکی برز بکن تنه سکنینه یعنی الهمبری وان پلیس پاسدار و بسیج و ام ببیجن جاش جردوان کود بجن او بخوک جاش پناسه دکن او هنه اولوی علیجی نشتجیهم بوکانی کو کوم بونه لی یک دروشم تنه یک دنگک تنه جنابه کومه زاروک کی 16 سالی بجم دریش احتمالك مازن اندامي يعني خوندكاري كي دبستانه ليسي محتملا او دتشال همبري بوليس عند ساكنه وسري خو بلندك او دروشماك روجك بري لسرغورا جينا اميني برب جهي كتيه برزك يعني دبي جن جيان ازادي دما في دروشمه برزدك جهلوان بوليس ام و جهشان و تدرب كرن كسك ولاتيك من بويره هبيفين كرشوا او ولاتيك او زاروك دستوان جحشان بوليسان درخص او خوجي بريندار بو هيجي نينو كيوي شينو رش بو نينو كيوي بهدي دوشيان يعني دلاشيوي ده هيجي لقالكو دمج سر درباس بوجي شوبيوان جوبان هبون باطومان لا خلاص كربو قلتنا كوي صعب خوش هبو يعني تقول من دور ده وكي كو زاروک چونکی کره کی وی هوا و کسی گمن برها پیوین کر گوه کی کو زاروک من دستیوان دبه و ادزانبم او اگر بگرتن چونکی لور امبولانس تینن جی چالکیان گله کس جوانتری امبولانس جبو کسی بریندار تینن لی کسی گودار دکن و işkence تینه بنچاکرن لوان امبولانسا تین سوار کرن و دراوینن وان یعنی او امبولانس نجبو رول و میسیونا کو بریندارا و نخوشان ببیجن درمان بکن جبو رواندن اوان تینه بکارانین دبی اگر او زاروک بخستانه ناوا و امبولانس ادزانبم به چوره سریوی جبر و من تحملی و کنه کر من او رزگار کر برزگار کرناوی من گلک در بخوار حتی دبی هری داوی به الکتروشوک دان لاشه من و اشتر شی خودشوم نشتجهن من جلاب وان خلاص کربو لی دبی من بعد ما کشتن جلوری جمر نغم بو چونکی من فکره کیش فکره من آزادتر رزگار کربو دورده من هیچ او زاروک تک و ناور لا پیوانا چونکی او زاروک فکری وی زاروکی ج فکری من و ج فکری کسی گود تمنی من دنا آزادتره او دزانه چه دخوازه جبر و او دنگ بلند کر جما ویرکتر بو دویا بو از بی خلاص بکم من او خلاص کر جبر و از شانازم و جبرو هذا جي تشالكي تشيبه ببريار بود غازي تبلي بهم ووساجي تشيبو يعني بفكرن لبوكان حياني بازدي مهم مجداري هما بيجا كشتن چينه بون بريندار هبون بنچافكرن صح بون هر خو پیشاندان بون کولانا از لور بون جدا مال بوكان غريام جي بشف از نك نوا باجر جي غريام دنا عربي داز غريام از دانا كتم لي من سري قالك کولانا من ديت قال جوان كوم بنا و چالکی دکن اگروی دخن بوی آوای لی حیانی پازدا مرن چنه بو پشتی پازده مجداره ولاتیک تیکشتن جبوی ولاتی پشتر همو ولاتی داکتن کلانن و 11 انسان لبوکانی هاتون کشتن 11 کس لبوکانی هاتون کشتن حال گورستان بوکانی مزل وان هر 11 ولاتیان لکیلک هف ریس کریا دو دیمنه کی بالکش هبو چند جنین بوکانی یک بیک لسر وان گوراندگارن و گل دستیان داتین لسر گورن وان و بویا وای من تاریخ خو جبوان تین زمان یعنی جبروی اف چالکی اف خو پیشاندان اف دا خوازن ام ببیجن آزادیه حتنا استک اوسا کو نه بکشتن نه بگرتن نه بریندار کرنه حکومت نکار پیشیا و بگره جبر بو نکار پیشیا بگره ایدیج بو مانیپولاسیون و دست به ارگومانند که لی وقت گوادجی مگوت اف ارگومان جی ایدی پوچ بونه تک جوان ارگومان جی باور نکه اف یک جی رژیم هزیده ترد ترسینه. بله. تا تام دوی مباسا رژیمی که از خوازم باسا
اهلاکن پلیسن علاقه مباس کر بریا برنامه جی نوچه کسا جبلا و براستی اینه که از خوازم جبر کت تو دمکی نزد شوی امویا جی کسین کو تماشات کن بلا وی راستی جی هم بن پلیسن علاقه وکشیان تشته کسا درکت هولی و ما ویا خوند گلکی نوچه جی bu şekilde belavun ez bavarım kesin kutubana tkevi tekili anji keti tekili rastya işlere anit ne zaman ez zuya jit xwazim işteyim bibim nahal İran polis beşa polis gelek beş dibin nabe ödene ev beşe ku dibêjin wekî polîsên axlaq te dît li Tirkiye jî dibêjin ya masaya axlaqî yani kar û barên em bibêjin lê dij axlaq dema tev digere qaşo ev beş lê dinêre lê li İran tiştekî bi vî awayî heye dibin banê vê masaya axlaqê de polîsê axlaqî got gelek kes dibêjin bi navê geştê îrşad yekîneyek heye ew geştê îrşad Praniya wan ji xort û yani ji mêr û jinên radîkal pêktin. Yani wek parêzvanên rejima molla têne pênasekirin ev kes. Ev geştê îrşad di 2015 de aslında bi awakî fermî derkete sehneya İranê. û dema ku derket jî dest pêkê wekî ku ji navê wê jî tê fehm ji bo teblîxkirin yani teblîx çawa em bibêjin kesekî ku nel gorî wan rêzîknameyên qanûnên qaşo dewletê tev digere ji bo hişyariya wan yani keseke jineke ku ji bo jinayê xwe ji bo jina hatiye avakirin jineke gosteriyê vekirî be yan bi kincê wê nel gorî qural û qaîdeyên wan bin ew ê disekinin hişyar dikin yani bi vê bonê tê avakirin lê di nava demê de êdî ev yekîne dibe yekîneyeke polîsiye û dikare xelkê bixebin çav dikare li wan bide dikare îşkencel wan bike û piştre jî hêza wê û em bibêjin peyûrê wê berbelavtir dibin bi ser konfeksyonan de digirin ev konfeksiyon gelo cil û bergên çawan hildiberînin bi ser stûdyoyên fotografa ve digirin gelo însan fotografa wan çawan dikişînin bi ser daweta ve digirin salonên daweta gelo li wîrê kesên servekir yan jî em bibêjin nel gorî qanûn û qurala tev digerin hene bi vî hewayî belavtir dikin hemû belê li hemû seranserê İranê ev geştê îrşad her diçe peyûra wê zêdetir dibe û heyatê jîna Emînî de dibe sedema kuştina jîna Emînî yani li hemberî vê ji xwe çalakiyên jina gelek bûn îca niha ev geştê îrşad ji ber ku geştê îrşad navê geştê îrşad bi kuştina jîna Emînî hate bihîstin fokusa dünyayê tevî jî li ser vê geştê îrşad e weke ku hemû xwepêşandan ji bona rakirina geştê îrşad tên eldarxistin pênasekirin lê newsaya yani min destpêkê jî got erê ji bona kuştina jîna Emînî mirov derket nava xwepêşandanan li darxistin û ew qas ciwan û ew qas jin û ew qas zarok hatin kuştin lê êdî ast ji asta servekirinê boriya servekirin tenê xaleke û ev xal jî bingeha xwe ji DNAya vê rejimê digire yani rejim zû dikare de ji vê DNAya xwe berde nikare di make qanûna wê de heye tişta ku di make qanûnê de hebe geştê îrşad fesih bike çiye neke çiye û tiştekî wisa jî tune ji xwe fesihkirina geştê îrşad tune lê ev xwepêşandan dema dest pêkirin û heya îro tu hukmê geştê îrşad nema yani tu meşruiyeteke wê nema min hem li kolanê Rojhilat hem jî li hemû kolanên Tehranê li ê qerebalix jî û li parkan jî û li kolanan jî min ev yek dît ku jin wekî bertekekê li hemberî vê geştê îrşad servekiriyê dî digerin yani berê jî dema ez çûm dîsa hêjmara jinên servekirî hebû kêm bû ew dema geştê îrşad wan didît digo serê xwe binixumîne dinixumandin yani ew şerpeya li ser milê xwe datanîne ser serê xwe bi vî awayî bû lê ev car tu hukmê wê nema yani hema bibêje ji sê jinan çar jinan yekê tu dibînî ku servekirî û diber polîsa re jî bûyî awayî diçe diber daireyên dewletê re jî bûyî awayî diçe bêtirs diçe ji ber wê ji xwe tu hukmê geştê îrşad nema ha kuştin û ew qas kuştin mesela jinên wê derê bi rastî jî bi hêzekî mezin tev digere mirov dikare nekî hêzeke mezin û ev hêza mezin jî xwe ji rabirdûyê digire yani bifikirin min hinekî çünkü min dema got ew rêzenivîs nivîsîn min hinekî lêkolîn jî kir li ser dîroka Rojhilat û İranê piştî
شورش 1979 گوتنه که همینی بلاف دبه کو جن دوی ایدی بکونه تستوری هم مهک نقدیایت سر شورشیره اف گوتن دما بر بلاف دبه ده 8 آذار 1979 ده جن ایرانی لحمو باجارن سرکه داد کونه کلانند 8 آذار ده اول همبری وی که دنگ خو برز دکن لهمبر درد کون همینی نچار دمینه کو انکار بکوان گوتنه خود به گوتنه می بساتونه من تشتی که سان نگوتیه هر کس حره هر کس آزاده کی چوا جلو برگی خل خود که لی پشتره بشرن عراق و ایران را ایدی جبرگو جواک بالاوان بسر شروه و هر رو کشتن و بریندار و ام ببیجن اشکال کرنا هم باجاران دروجه ویده رژیم دکارب حسانتر اوان داخوازین خو دبن ناو شورشا چاندی اخلاقی ده بريكو بيكتر بكا وحياني قوتي 1989 حتى داوية شرق عراق وإيران ايدي ده هموسا زيادة دكارة باندورا خوا نشان بده لي جوير دوان روجان دجي ودوان روجان دجي كسن قد دست شالكي خبرنا دا ون جنبون جبروي جن ايرو بونا خوي بيشن وجبروي مل نچار منكو مل بمل بجنان به دروش مکجنان دا کرنا کولانان یعنی اف یک دنوا 43 ساله ده ani asta ka usaku netene edi jinin ku dnava vete ko shine de farq dikin ku aslında jin weka neteweka kola te hasbandın te acıkandın ev mere ku haya iro ve rasiye nizan buji ev yek farqtir ujbuna ve ایرو مل به مل بجنان را داد کمنه کولانا و دبن و دروش ما جن جیان آزادی یان زندگی آزادی ده دنگ خو برزکن بلند کن. نه راستی عبدالرحمن geleki مرافت کاره واسه geleki شتاب که دما من پرهندک ما هوال من شیارت کن لذا 5 دقیقه جهوال خو بخوازم هنه که واسه سخزب کن باجار جنا آمینی هنه که روشا و درب کن هدیت مبدایی بکن براسش geleki تشتنه من پرسه تشتنه کر اقواس صحبت کی دهر که جبروی جام سپاس مجد دستورنا داتا بس ببورن قد خمدینه یعنی جبرکو geleki باش در که او تو باسا قالا باسا gelek işten gringdi ki hene ki en basa sakızıp kın se 4 dakikayı piştiği hediyedi emi hatırı hoş tep xazım roşa sakızı pişticina emini nadir roşa ki çavdayı emine ki vanaj bibisn işte. Yani sakız aslında bajareki xodi mejuye yani bajareki birey xistneci باجار بالتواهيش كردا بيكتي و تديت لسيويك ايالات ايراني هنا دنابا وان سيويك ايالات هذا ايالتك بناوي كردستان هي كو نافنداوي ريفبريجي سنيه نيزي سنيه يعني سنه ديوان درو ساقس اف ريزه كدنا و ساقس دردوراوي ترچيايا يعني تيكلياوي بچيارجي خورتا جبروي تایبەتمەندی سەقزیە پڕ جودانە یعنی وێرەکن بەرخۆدێرن و دگەلک ئەم ببێژن د قۆناغێن گرینگ یەن ئیران ڕۆژلاتە ناوین دەژی تم داکەتنە کۆلانان و دەنگی خۆ بلندکردنە بەلکی تشتاک و گر مالباتە ژینە ئەمینی بە وێرەکی کوشتنە کەچە خۆڕاک هیننجی ئەڤیەک بوو مثلا جنخاله جینا امینه گوتنکوی بالکش هبو او کسکو بونا بینکار جبون از بوان را هفدیتم بکم او جمره بحث کربو جنخاله وی دبیجه جنخاله جینا دبیجه کو دم جینا خوش دست ده دولت دخوازه ببیجن مالبات ببیجه کچامه بنخوشینه که جینا خوش دستا لیل هم بری وی که در سر مالباتان بله سر مالباتش خود زختی صافنه هر کسی که گوته کشتنجی پشتره دولت دچب سر مالبات ده زخت دکه دبیجه گرک اون اشکره بکن کو یا زارو که ما جهلا خو پیشانداره و هاتنا کشتن یا جیب نخوشینه که جیانا خوش دستانه به وی اوای تم زخت هنه مثلا مالبات زکریا خیال و کمر در افتاده جی همان تش گوتن جبو من يعني قلتن كو زخت السر ما كرنا جبر ويجن خلاوي دبي ما قبول نكر قلتنا ما ناخو زود دفن بكن يعني خوسنا قول تحران دفن بكن تشتا من فهم كر ليه مالبات لهم بري فيج درد كبا جن خالد بيجاكو ام دزانون دمكو ام جينا بن باخاوي را روبرو بهلن ويل اخاوي بن اخ بكن وسقزي قال كرد مبتنه نهيلن اف مجوج رابردو يا بيكت يعني دزانكو
gelek saqzê gelekî çawaye jiwan bawer e û bi van hesta jîna emînî tînin li saqz defin dikin û ew hestiyariya wan ew bendewariya wan vala jî dernakeve hemû saqzî lê xwedî derdikin ne tenê di definkirina jîna emîne de piştî wê jî di xwepêşandanan de gelek daketine kolanan û li hemû dibistanan li hemû zanîngehan xwepêşandar derdikevin lê xwepêşandana herî mezin ku li tamamê cîhanê jî binav û deng bû xwepêşandana çilê jîna emînî bû yani piştî çil rojê wê qediya li ser gora wê careke merasimek tê derxistin bêyî ku em bibêjin xwerêxistin bûyînek hebe jî ji hemû bajarên Kurdistanê û hemû seqizî pêl bi pêl ber bu gorê ve dimeşin yani gor navê wê gora ayçî dibêjin ji ber ku nêzî wê goristanê gundek heye bi navê ayçî jê re dibêjin gora ayçî lê navê wî fermî Beheştê Mihemediye navê wê gorê her kes dibe ayçî 5 kilometre dûrî bajêre li ser Yabanê ew însan pêl bi pêl harikîn wir mesela ev yek aslında bala min jî kişandibû û min pirs jî kir yani çi bû ku kir hemû seqizî û hemû Kurdistanî ber bu gorê ve bimeşin gotineke sehv balkêş hebû ku li Saqis êdî zarokên 10 salî ji dê û babê xwe vê pirsê dikin dibêjin tê û dizanin ku eger 10 sal şûn de em bêne temelê jîna emînî herî tiştê ku hatiye serê jîna emînî nê serê me jî yani ewlehiya vî tiştî heye tune ye zarok ji malbatê xwe dipirsin zarokên 10 salî ev yek jî kir ku di serê wan malbata teva de ev pirs peyda bibe û ew pirs kir ku mirov tev li jîna xwedî derkevin û bimeşin ser wê gorê û hê jî berdewam dike mesela babê jîna spasiya gel dike dibêje heya îro we me bi tenê nehîşt mala we ava lê em naxwazin êdî êş berbelav bibe yani ew pê diêşin ku însan têne kuştin evê gotinê dema got dikin ew kesên ku beşdar bûne û li wê derê ne dibêjin jîna ne jînaya te tenê jîna jînaya me teva ye êdî jîna ji malbateke derket bû keça hemû Kurdistaniyan ji ber wê yekê ji vî tiştî xerabtir tiştek tune êdî yani ji kuştina jîna xerabtir tiştek tune ji ber wê jî heyanî hemû daxwazineyê bi dest xistin em ji kolana naqetin dibêjin û hê jî li ser piyane do mesela li Mehabadê çilê ew kesên ku di 27 cotmehê de hatibûne kuştin hebû û dîsa gel bi dirûşman li ser wê goristanê bû û di bîranîna wan kesan de bû. Ez bawerim çûnetê wê derêjê gelekî buwatedar bû kesên wê derêjê ez bawerim ji tara spasdarin ji ber ku nivîsên te ji ber dîmenên te kişandin em jî ji tara spas dikin dema me bi rastî qediya me hinekî dema xwe jî boran bi rastî gelekî tiştman ku em baxivin Abdurrahman lê belê tiştê herî giring te ji me re xal kir ez bawerim kesên ku temaşe kirine ji serê wan da rewşa rojhilat û Îranê hinekî zelaltir bûye mirov dikare wisa bêje cardin spas dikim dubarê avatir